Okay, this is really big and the tall tree. Okay, over here. I'm sorry if my torch, my flashlight cannot aim the object in front of me. Okay, that's my motorcycle because we need light. We need the bright lamp. Okay, Puncak Sekuning, Palembang City. Okay, who is in this place? Okay, we are seeking for the ghosts, and I'm brave. I'm ready. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Puncak Sekuning, Palembang Cemetery. This is the most popular, no popular, the most famous cemetery in Palembang. Teacher, senyuman sacio. Ciao. I'm alone here. Okay, this is real. Okay, I'm sorry if you don't believe me. Check this one. Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay, I'm brave. Okay, man. We need the interaction with the wind blows. Okay. Oh, there is a home. Okay. It's like small house. We go there, man. Go. Brave. Becoming brave is not easy. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. This is real, man. In the darkness. Nothing with me. Okay. Only my power, my energy. Assalamualaikum. I'm sorry. I don't want to bother you. I know there are lots of Muslim jinns. Okay, I just want to do silaturahmi and the braveness test. Okay, come on, man. You don't know this is dark. I'm alone here. Assalamualaikum. I'm sorry. Oh, I can hear the insect sound. It's not easy, man, to be here alone without anything else, anyone that accompany me. Okay, this is real. If you don't believe, it's up to you. Oh, there is interaction a little bit. Okay, the leaf drop down, the leaf. Okay, I'm brave, man. Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Let's test. You against me. You with all your friends. Makhluk astral. Jin and the bad jin, the evil jin. Bismillahirrahmanirrahim.
We try to be brave. We try to be strong. Okay? I know many of you are here. Yes. It's clear that many of you have arrived here. Many of you, the evil, jinn, bad face jinn. Okay. We don't know. Maybe this is we take 10 minutes, 15 minutes. We need you to give the interaction. Come on. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. I want to hear the sound here. I'm sorry, I try to use English as the communication language because we need to practice, and English is used in many places, many countries. I'm sorry if I do something wrong here. I'm sorry. God, please guide me. God, please accompany me. God, please be with me here in order to beat the evil. Okay? Hey, I'm here, man. I can smell the smell of flower, guys, friend. Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Be brave. Be powerful. A big tree here, guys. Really, a big tree. Big enough. Yes. And thank you for some of you who are always be with me, support this channel. This is YouTube Senyuman Satchiao. Okay, go man, go brave. Interaction. I feel in my mind, in my body situation, I can feel there is interaction here. Okay. You don't know, man. If you don't try to stay at symmetry, you will never know, man. Whoa! Wow! Wow! Here! Wow! There is sound here. Yes! Clearly. Wow! Okay, now I want to speak in Indonesian. Gan, di sini ada suara tek gitu, tek. Ya, dia bereaksi. Oke. Good, kita mundur Gan, sedikit Gan. Karena saya bukan praktisi supranatural, bisa menjadi sangat berbahaya kan di sini kan. Walaupun di sini ini jalan kan. Nah, ini jalan nih. Tuh. Ada orang tuh. Ini bahaya kan. Simetri puncak Sekuning ini berbahaya. Tadi ada suara satu di situ. Tek gitu, tek. Ini pohon besar kan? Serius? Serius ini pohon besar. Cari aja nih di puncak Sekuning.
Serius kan? Ini 15 meter ada nih pohon ini. 15 meter. Lihat nih. Oke. Nih lihat nih. Nih. Akar-akarnya seperti ini nih. Nih. Iya di depan ini. Nah. Serius. Ini 15 meter ini. Dan di situ tadi terdapat interaksi. Saya mundur. Karena saya nggak punya power, nggak punya knowledge yang big energy, big power. Di situ mulai terdapat interaksi tadi kan. Yes, kita mundur kan. Saya mundur, I'm sorry. Dangerous, berbahaya. Di sini banyak, saya yakin di sini banyak pocong, banyak kuntilanak. Oke. Yang saya bilang tadi, ini pohon besar ini serem ini. Ini serem ini. Dangerous, scary, frightening. You don't know, man. Oke. Kita kalau nggak punya cukup power pengetahuan, ini berbahaya kan. Oke. Gini aja, kalau kalian ada di sini, perdengarkan suara kalian, suara kuntilanak. Penampakan pocongnya mana? Kuntilanak dan penampakan pocong. Come on. Kita nunggu di sini kan. Wow, itu tadi sangat berbahaya kan. Ini biasanya tikar untuk bekas ada jenazah ya. Nah, ini walaupun ini di pinggir jalan ini, wow. Please. Iya, di dalam tadi di situ interaksinya luar biasa kan. Pohon yang kata saya tadi 15 meter tingginya itu kan, ini nih akar-akarnya nih, nih. Iya ini nih. Depan ini 5 meter ini nih. 5 meter di depan ini. Pohon yang 15 meter itu. Oke. Where are you, pocong? Grandong. Hui. Saya tantang Anda nih. Pocong, mana pocong? Grandong. Kuntilanak. Ya. Ini rumah kalian kan di sini kan? Oke. Tampakkan wujud Anda. Kan kita coba ke seberang jalan ya, kita coba ya. Kita tes ya. Nah, kita tes ya suasananya ya. Ini walaupun di pinggir jalan seperti ini serem tapi that's my motorcycle. Kabarnya di sini tuh serem loh. Nah, coba saya di sini aja nih. Kita membuktikan seberapa kuat energi di sini ya. Kita lihat. Malam Minggu 30 September 2023. Semua orang berkumpul bersama keluarga, tetapi sebagian lagi ketika pukul 11 malam masih di luar rumah, mungkin masih bekerja, masih ada urusan yang perlu diselesaikan. Ini kuburan ini juga sepi kan, termasuk kan. Di depan itu 10 meter pohon besar. Nah, di situ tadi tempat saya di situ kan. Nah, itu motor kan. Nah, tak gitu. Suara seperti lemparan daun yang kayak lemparan ranting dahan-dahan pohon ya. Saya juga mikir-mikir juga kan kalau lewat
di situ kan, karena ini jalan ini sepi kan, ini di sini sepi, mungkin karena saking menyeramkan kuburan ini ya, ini sepi, sudah nggak ada orang yang ini, kecuali kalau di motor itu orangnya berdua itu, atau di mobil juga orang berdua. Kalau sendirian di kendaraan mobil dan motor itu serem. Kalian lihat aja nih, 5 menit cuman satu yang lewat di sini. Puncak Sekuning, Palembang City. Oke. Kita lihat interaksi yang ada di sini ya. Saya mau menginikan minum kopi santai di kuburan. Pohon yang 15 meter tadi di depan ini kan. Oke. Mungkin mundurkan sedikit kan motor kan. Nanti habis itu kita minum kopi ya. Oke. Kita minum kopi di kuburan. Nah, ini kopinya. Maaf. Kalau namanya mungkin ya mereknya harus disensor ya. Oke, silakan. Anda yang suka nangis-nangis tuh silakan. Saya lagi menaruh posisi HP kan biar tepat gitu. Biar pas itu agak sulit ya. Nah, di sini aja nih. Bismillah. Allahu Akbar. Harus bisa. Harus cari akal. Gimana nih posisinya nih yang tepat nih? Agak ini juga kan, sulit kan? Dimana cari posisi yang tepat? Mudah-mudahan di sini tepat. Saya mundurkan posisi motor dulu ya kan. Semangat, kuy. Ini kuburan ya, tempat kalian ya. Oke. Wow. Saya targetkan 40 menit ya. Berarti masih ada 20 menit lagi. Oke. Nanti saya duduk di situ. Kita mau lihat seberapa besar interaksi yang ada di sini. Kita lihat. Mungkin ada interaksi dari makhluk halus. Ya, di situ tadi kan berbahaya kan. Nanti akan lihat aja, mundur ke belakang. You can go back my videos 10 minutes back, 10 minutes ago. You will know the situation here. This is dangerous. This is scary. Because seeking ghosts in cemetery alone without friend. No one accompany me. No one help me here.
I help myself. We try. I try to be brave. Let's try to be brave. Kita mencoba untuk memberanikan diri, mengasah keberanian kita. Sebenarnya YouTuber ini yang lebih baik untuk melakukan penelusuran di kuburan, rumah terbengkalai, rumah sakit terbengkalai, pabrik kosong, dan semuanya. Sebaiknya praktisi supranatural, praktisi dunia gaib yang menguasai ilmu mengusir dan melumpuhkan kaum-kaum menggerandong. Kita jumpa di video bagian yang kedua setelah ini. Saya jamin tambahan sekitar 17 menit. Ini 23 dan yang kedua 17. Sehingga 23, 17 equals 40 minutes. Nanti kita ceritakan ya, ada interaksi-interaksi apa yang terjadi di sini. Senyuman Satchiao teacher, English teacher. Thank you. Go to the second part of this video.